Usama bin Zayd radıyallahu anhuma'dan rivayet gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jolu Madina'nın o büyük imaratların üstüne çıktı deydi. Aşrafan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala atamin min atamil Madina. Fekale hal tarawna ma ara. Men görüp жатқанын görüp turasыңар dediler. Sahabalar aytıştı la. Yok. Kale Peygamberimiz aytdı fa inni ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum ka mawaqi'il qatr. Men deydi, мына силердин үйүңөрдүн арасындагы фитналарды ушундай көрүп турам. Жамгыр жааганда кайсыл жерге жаады, кайсыл жер жабады көрүнөт го. Кудум ошондой кылып көрүп турам дейт. Демек Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык күчтүү көз, ушунчалык терең илим берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушулардын бардыгын көз алдында көрүп турганда, бардыгын билип турган мыналарды. Müslim şerifte gelet. Umar ibn Hattab radıyallahu anhudan Badr gazatı olgan. Tuğandar, Badr gazatı bu tarihi okuya İslam'da. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 13 yıl peygamberçilik kılıp Mekke'den keyin Allah Teala'dan buyruk geldi. Medine'ye köçüge ruhsat verildi. Medine'ye köçüp geldi. Medine'ye Munavvara nurlangan Medine'ye. Tiyaktagı müşrikler dagı tınç otura albay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına zulümdükti toktatkon jok. Gelip ananki mınake Badr'da 2. Hicri göçüp gelgenden keyin 1 yıl 2. keyinki yılı mına Ramazan ayda Badr gazatı bolgon. Oşol Badr gazatında Umar razıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge görsetdi. İnna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yurina bizge görsetetele masari'a ahli Badrin bil ams. Bir gün bir tün burada gelip durup kechqurun çıktı dağı Peygamberimiz жүрgüle dep görsetdi. Ertege mınal jerde Abu Jahl ölet. Mınal jerde Utba ölet. Umay ibn Halaf mınal jerde ölet. Palança tükünçö mı yerde ölet dep Mekke'deki bayağı zalim kafir müşriklerin minerlerin, başçıların bardığı kaysıl jerde jayın görsetti. Bir gün burada. Bardığını görsetti. Hada masrafulan gadan inşaallah Allah kalasa. Ve hada masrafulan inşaallah de. Emi Umar razıyallahu anh aytat. Fevellezi ba'atahu bil haq ma ahta'al hudud allati haddaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ant içip aytat. Geçip bir tün burada görsetken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekleri oşol жерден kayerde kim ölet dese kuddum oşol jerde ölüştü deydi de. Biraz dağı narıca beri jılbaptır. Daja o kişi go kayerde görsetdi oşol jerde öldü deydi. Al jerde nары beri jılgan jok deydi. Müslim'in rivayetinde gelet Anas razıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem palanca mınal jerge kulap düşöt dep aytkanda masra fulan ve yadahu alal ard ha huna ve ha huna Peygamberimiz aytıp özü kolun görsetken eken koyupçu. Mına bul jerge, bunusu bolsa bul jerge, tügünçesi olsa tigi jerge dep kanday dep görsetken bolsa oşol jerde ölüştü deyip de. Ma cevabını tak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keyde adamlar özünün жүрөгүндө жашырган нерсени айтып коет эле. Allah subhanahu wa taala ушундай илим берген эле жүрөгүндөгү нерсени. İmam Ahmad rahimahullah aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündördün birinde hutba aytты. Hutbasında эле анан айтып калды. Yadkhulu aleykum min hadal bab. Azır sizlerge mınal darvazadan biri giret dedi. Ne dedi? Racülün üstünde kişi giret. Min hayri di Yemen. Yemen elinin en jakşı adamı girip gelet dedi. Ala inne ala vecihi mashatu melek. Kavardar oşo kişinin yüzünde periştenin ne de koyut? Eğini var. Atyonak. Öңü var, periştenin öңü var. Mınday qarap tursaňar uşunday deydi de. Peygamberimiz hutba berip atar. Bir malda
Biri girip geldi. Al kim ekan? Fatala Jarir ibn Abdullah. Jarir ekan sahaba. Abdullah'nın balası Jarir ibn Abdullah. İmam Ahmad rivayet keltirген hadiste Anas razıyallahu anhudan Anas razıyallahu anhu aytadi, bir jolu biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge oturat elek deydi. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp kaldı. Yatlu'ul al'an aleykum racun min ahlil cennet. Hazır sizlerge bir beyişlik kişi girip geledi dedi. Daha koşa aytdı. Oң kolun, sol darat alganda sakalındağı susu tamçılap durgan bolot. Sol kolunda but kiyimi bolot. Sahabalar vardı öyle karap kaldı. Kim boldu eken dep. Geldi bir ansarlık bir kişi. Tana racul minel ansar. Peygamberimiz aytып atkanday. Tantufu lihyatuhu min vudu'ihi, sakalından tamçılap atkanken darattın susu sol kolunda but kiyimi var eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, göre turgan görüp alsın, mına beyişlik kişi uşul bolot dedi da. Ertesi günü tiyaq boldu, ertesi günde uşunda oturat elek deydi. Bir malda Peygamberimiz dagı söz söylep atıp aytdı, hazır bir kişi giredi. Jakşı karagıla, beyiştik oşol. Sakalından darattın susu tamçılap atkan bolot, sol kolunda but kiyimi bolot dedi. Bayağı daha girdi oşol. Geçe gele görgen kişi. Gayrele. Subhanallah. Üçüncü günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşu sözün gayra kaytaladı. Oturgan eken, hazır eşikten biri giret, jakşılap karagıla, al beyiştik kişi. Sakalından darattın susu tamçılap atkan bolot, sol kolunda but kiyimi bolot. Bayağı kişi gayra girdi. Subhanallah, 3 jolu, 3 gün katar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güvölük berip atat beyiştik ekenini. Keyin Abdullah ibn Amr ibn al-As degen sahaba var. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma bul aytıp kaldı, bu kiyim eken, bu kanday? Bu kanday amalı var eken, Peygamberimiz bunday 3 jol katar aytkandan dep bu kişiye vardı. Barıp aytты. Уруксат берсеңиz, мен siz menen bolsam, birer tün ötkörsöm bolobу? Үйдөгүлөр менен кичине мындай сөздөр болуп калды, келишпей калдык dedi da. Ana kim meyli dedi, al makul jür dep үйүнө барды. Үйүнө барып максат ушул эле, bunun amalын көрөйүнчү бул. Кандай амал кылат экен? Күндүзү, түндөсү өзгөчө bir amalı bolsa керек го. Oşonun sebebinен Peygamberimiz kuşkavar aytıp atat bunu. Katar 3 gün. Makul dedi. Үйüne alıp ketti. Bul Abdullah ibn Amr ibn As aytat. Түндөсү байкайм дейт да, карап канчада турат экен. Кандай намаз окуйт экен. Эмне деген дуаларды кылат экен. Ибадаттарын байкасам, түнү турбайт экен дейт бу. Түндөсү баягы бизде эле мындай бир капталдан 2 каптал, экинчи капталга оодарылып коесуз го. Ошондо каббара Аллаху акбар деп коет экен да. Ана сол жак белиңиз талганда оң жакка, оң капталга жатып коесуз го. Аллаху акбар деп коет экен, болгон ошол. Багымда да турат экен. Тахажжуд эле жок дейт. Багымда да тур дейт. 1 күн болду, 2 күн болду, кайталайм. Мүмкүн бүгүн көрсөткөн жок, эртеге жакшыраак көрсөтүп калар. Ertesi gün de öttü, anda emesi, 3. gün de öttü. Ana keyin anan aytты. Hay, men үйдөгүлөр менен андай деле ылдыйда сөз болгон эмес. Кечиресиз, ачык айтайын, ошо сиздин бир жакшылыгыңызды бир көрөйүн, сырыңызды билейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 күн катар бейиштик деп айтып аткан себебинен артыңыздан ушу келдим эле. Мындай эч кандай деле өзгөчө амалыңыз деле жок турбайбы десе, алдагы эме экен, жөнөкөй киши да. Не дейт? Сен көргөнүң ошол эле иним дейт. Менде бар нерсе ошол эле деп койду. Ал ким эле десе, Саид ибн Малик деген сахаба экен да.
Ал жерде Байхақидің риуаятында келеді, фажаа Саид ибн Малик деп айтады екен. Мейлі Саид ибн Малик қандай болсын, анан бұл қайтып отқанда, ей деп тоқтатып қалған, шақырған. Bir амал бар. Мүмкін ошон негізінде Алла Таала Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға берген, пайғамбарымыз маған шахадат берген, ошол болушу мүмкүн, күбөлүк берген. Кайсы амал десе, мен жүрөгүмдө бирөөнө дагы кек сактоо, бирөөнө дагы көрө албастык жок деген экен. Гыш ли ахад, хасад ли ахад, жүрөгүмдө бирөөнө дагы көрө албастык, жек көрүм жок, бирөөгө дагы көрө албастыгым жок деген экен да. Абдулла ибн Амир ибн Ас радиаллаху анху бул айтып, мына ушуда туура ушул. Биз жете албаган, биз колубузга албаган мына ушул. Эң кыйын нерсе жүрөктө көрө албастык дагы, бирөөгө жек көрүү дагы жоктугу, бул кыйын нерсе экен да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну кандай кылды? Алдына ала бирөөнүн сырларын мындай кылып айтып билинмек.